ni game ya mwisho ya friendly na tuna expect positive results, na kwa training tumefanyia makosa yetu, tumerekebisha na kesho tunapeleka kwa uwanja tuweze kupata hiyo 3 points. Hizi friendlies kwa sisi zinatusaidia ile kwa pamoja na ile combatness ya, kwa sababu tunaenda kwa zile qualifications, inatusaidia kwa pamoja na tutrain pamoja, tukue kimoja, yani ndio ile qualification ikuwe rahisi, mtu anajua mwingine ako hivi hivi. Na izawaambia mafans watu trust, wasivunjike roho, na hii ni game na tunawa promise positive result, na waendelee tu kutusupport. We are ready. We have corrected the mistakes zenye tukufanya kwa the last match, and tuko sure na tuna believe tunaenda ku have a positive result. To the fans tunaweza sema tu asante kwa support yenye wametupatia, tunashukuru sana, na tunawapatia a promise this coming match on Tuesday tunaenda kuwapatia very positive result.